ئێمە ڕۆک و شاندێکی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان کە لە هەموو شارەکانی کوردستانەوە دوای کۆبوونەوەی خۆمان هاتی سەردانی نووسنگەی هەدەپە لە هەولێر بکەین تا هەم پشتیوانی خۆمان هەم هاوخەمی خۆمان پێیان ڕابگەێنین دەربارەوەی لە ماوەی ڕابردوودا دەوڵەتی تورکیا خەریکە پەیتا کادیر و ئەندام و هەڵسوڕاوانی مەدەنی ئەوان لە شارەکانی تورکیا دەگرێت بە بیانووی جیاواز تاوەکو نووزەی دیموکراسی لە تورکیا ببڕێتن و ئەو حیزبێکی ڕێگە پێدراوە لە تورکیا و ئەندامی پەرلەمانی هەیە لە ناو پەرلەمانی تورکیادا بە هەر بیانوێگرتنی ئەندامان و لایەنگرانیان محکوم دەکەین و بە تایبەتیش لە دوای ئەو شەڕێکە لە هەفتاتین بە بەردەوامی دەیکان لەگەر پەکەکە وای کردووە شکستەکانیان وایە لێ بکە کە تووڕەتر بن و لەوێ سەرکەوتو نابن دەستنە ناو شارەکانی تورکیا کادیرەکانی هەدەپا کە بەشەکی زۆریان کادری کوردن و دەیەوێ بەو هۆیەوە هەمیان باوێتە سزنەوە تا لە هەڵبژاردنەکانی ئایندەدا چالاکوان و کادیری باشیان نەمینێت تاوەکو نەتوانن ئەو بربەستەی کە لە هەڵبژاردندا پێویستە بەدەستی بینن بۆیە پێمان وایە ئەو شەڕێک کە تورکیا لە ناوچەکەدا لە ئاستی عامدا دەیکات لە ئاستی گشتیدا دەیکات لە پێناو بربەستکردنی کوردەکات تاوەکو 100 ساڵی تر تاوەکو مەودایکی درێژتر نەتوانیتن کورد بە مافەکانی خۆی بگاوە بە سیستەماتیک لە هەموو پارچەکانی کوردستان شەڕی خۆی دەکاتن بۆیە لەسەر هێزە سیاسیەکان لەسەر خەڵکی ڕۆشنبیر لەسەر سیاسەتمەدار لەسەر ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی پێویستە کە پشتیوانی لە هەدەپە بکرێتن و پشتیوانیەک کە لە چوارچێوەیەکی یاسای نێودەوڵەتی داوانە کاری خۆیان ئەنجام دەدەن بۆیە داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین بە وشیاریەوە ئاگای لە بێ فشار لەسەر حیزبەکان و ڕێکخراوەکان بکرێتن تاوەکو پشتیوان بن لەوەی ئەو دۆخەی کە دەوڵەتی تورکیا بەسەر ئەو حیزبەی داهێناوە دەیەوێت ئەندامەکانیان بگریتن و بیاوێتە کونجی زیندان و دەنجی ناڕازایەتیان کب بکاتێن و ئەو خەڵکانێک کە تێدەکۆشن لە پێناوی بەدەستێنانی مافی کورد لەوێندەرێ باوێتە زیندانەوە کە پێشتریش سەرۆکی هاوسەرۆکی حیزبەکانیان یاویشتە زیندانەوە هەم ئەندام پەرلەمانیانی زۆراویشتە زیندانەوە بۆیە ئەرچی هەر تاکێکمانێت لە باشوور کە پشتیوانی لەو حیزبە بکەین و دنیا تێبگەێنین کە ئەوەی تورکیا لە بەرامبەر ئەو حیزبە دەیکاتن کارێکی نادروستە و ئەمە محکومی دەکەین و ئیدانەی دەکەین و داوا لە سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکەین کە پشتیوانیان بن. Despeki mina endamê kenekê û layanê siyasî vê derê ji bo serdana me kine rojekî welê da piştgiriya me dikin û vê rewşek ser hemû siyasetnamedarek em ê ji mina yek HDP hatiye meşandinê rexne dikin şermezar dikin em ji bo piştgiriya wana spasî dikin îro ev biyarak hatiye qewmê mina heştê du rêveber endam parlamenter سەرۆکێ هەفشارداریە سجنکردنا vana hemûya rengekî em dikarin bêjin Erdogan eva heyfa têkçûyîna li Kubanî da Daeş ji HDP dikire. Çünkü ev kesek li wê demê çalekvanek mîna mededîne yek siyasîne lê hemberî Daeş qirkirina Kurdara piştgirî kirine û nehîştine li wê derê Daeş ser bikeve. Eva navberê da 6 sal şûn da çûyîna wîya nû rabin vê rengî sicnekî kirina van kesa zor manedar e. Ev aynı demê tê vê meanê hesabek Erdogan ser Daeş dikir ser bikeve eva têkçûye. Ji bo wîya jî heyfa xwe ji vî rengî ji Kurda ji HDP siyasetnamedara çalekvana vî rengî distîne. îro herkel heftanî ser biketa dagirkerina mîna fikrê xwe li ser başûr dikir ser biketa ev biyara vî rengî her ne diqewmî. Eva encamê serkeftina heftanî ne. Ev encamê binketina Erdogan siyaseta ser Kurda boy qirkirinê siyasî dide meşandinê binketina wî ye. îro ji taybet li Bakur li milê Tirka layanekî yek siyasî ne yek demokrasiye dixwazin tekoşîna azadiyê didin ser hemûya qirkirinek tê meşandinê. Ev qirkirin ne yekemî ne tenê daxwazê me ew e ev bibe ya dawî. Boy ya dawî bibe jî her ev pêwîstî heye bêtir piştgiriya hev dikirin
zanebuna qirqirina Kurda dike bi zanebunê ve em tevger bibin û piştgirina hevdiva em ê bikarbin ser bikevin û em ê wê demê bikarin bêjin ev emeliyek vê rengî ser siyaset namedara tê kirinê yê îdî encam bibe. Ji bo vîya jî li hemû layana taybet mîna çar ew ê perçê Kurdistanê jî gere vî rengî piştgirî ji hevdûra çê bibe. İro vê derê hema li başûr mîna bin rêveberiya sîwana Kurda da kesek siyaset dikin ji bo wîya Kurd bi xwe Kurda sicin dikin tu rengî ji vê siyasetek îro hemberî HDP tê meşandinê ji hevdî dûr nîne aynî yek siyaseteke tê meşandinê em viya şermezar dikin vî rengî siyasetekî dihatina meşandinê em tu rengî pêranînin yal birajî yal Bakur jî em viya şermezar dikin demek ki Kurd ev daxwaziya me taybet ji bo rêveberiya herêmê gere vî ev xizmetê demokrasiyê neke eva gere vê biryarê vê giryarê hatine kirinê bikarbin paşta gav bavêjin. Ji bo Kurd bikarbin vê demê bikarbin ser bikevin gere yekemîn Kurd hemû parça da hemû layanê taybet siyasî yek mîna pêşengê vê Kurdî têrê naskirinê yekemîn bangaziya me ew e bikarbin ji bo yekîtiya Kurda gavekî bavêjin ser yek xalekî bêjî Kurd werin gel hevdû bi dijmin ra taybet bi Tirkan ra tu rengî tev negerin piştgiriya Tirkan neykirin Türk hemû rengî viya diyar dike kî demê firsend dibîne Erdogan bi xwe jî Çavuşoğlu jî xeyalê xwe Osmanî bas dikin xeyalê xwe dagirkerina hemû derê destkeftê Kurda bas dikin gere em hemberê wana yek bi fikrekî ve bi yek piştgirîkî ve em tev bigerin û em bikarbin rastî vê demê dîrokê bikarbin ji bo berjewendiyê Kurda bine şoxlandinê bi rûmetî em bikarbin sibe rûyê mîna Kurdekî em rûyê Kurda binêrin. Ev gel jî herke îro em nikarbin bibin yek ev gel jî gere tu rengî îdî ji van hezbê siyasî ra nebêje hezb peywana neçe daxwaziya vê gelî jî ev e xwestekê me jî ev e û îro piştgiriya biqasî kesek hatine vê derê kirî jî daxwaziya wan jî ev e daxwaziya me careke dinê viya dubare dikin rojekî pêş da gava ji bo yekîtiya Kurda bê avîtinê careke dinê em dibêjin hûn xêr hatine.